Thank you so much, Sibingelele. Sibingelela ama-members omkhonto wesizwe wonke nabantu bonke eSouth Africa nabathandi bomkhonto. Igama uSibonelo Maphumulo, u-chairperson we-Presidential Trust Team. Namhlanje-ke sila eMpumalanga, sila esizweni sikaMhlanga. La sikhona sihamba-ke noNcamalala, umongameli womkhonto wesizwe. Besizokhalisana-ke kakhulu nasekhayeni kaMabhena lapho ekwakhothama khona iNgwenyama. uNcamalala-ke uke wathi ukubambeka ngebhizi ethize, so-ke yase-ke i-Presidential Trust Team yasihlela-ke ukuthi cha-ke noma-ke sekufihliwe kodwa-ke egameni lomkhonto wesizwe umongameli akeze azokhalisana nakhona ekhaya emndenini weNgwenyama. Sasesisuka-ke siyobheka i-voter registration khona la eWard 12. Sasuka-ke futhi sesikhona-ke futhi kwenye kwikhaya leNkosi uMabhoko. Nakhona futhi uNcamalala sithe akadlule futhi abingelele egameni lomkhonto wesizwe. Lezi indlela-ke ngokwazi nokuqonda ukuthi umkhonto wesizwe ubeka phambili kakhulu amakhosi. Hleze-ke sisho sithi umhlaba ubuyele emakhosini, amakhosi abuse izwe lawo kube yiwo azobeka imithetho ngaphezu kwethu sonke. So-ke uNcamalala-ke akahambi-ke yedwa, uhamba-ke nethimba lakhe i-Presidential Trust Team. Bakhona no-Deputy President nabo bonke-ke abasebenzi bomkhonto wesizwe. Ubeke sephatha-ke inkosi nenkosi, ikhaya nekhaya, noma ngithi isigodlo nesigodlo. Ilapho kafike ashiye khona iguqa-ke lapho sithi khona uphethe-ke isipho esinjengenkomo njengoba sibona-ke laphaya emotweni. Konke-ke lokhu uhlelo olubaluleke kakhulu ukuthi sihlanganeni sonke. Uthe uNcamalala hlangana mhlathe yazanayo ukuthi sikwazi ukuthatha izwe. So-ke sike sesithi-ke njengethimba lakhe i-Presidential Trust Team cha ayihlanganise-ke sakwazi ukuthi sithole azofika ekuphethe lapho azothi ukhuleka ngaso-ke. Usuku olubaluleke kakhulu-ke kumkhonto wesizwe kwazise usuku le-Voter Registration Day, lapho-ke sinxanxa khona abantu bonke sithi abaphume bayobhalisela ukuvota ngomhla ka-4 November, bavotele umkhonto wesizwe party ukuze sikwazi ukuthi sithathe ohulumeni basekhaya. Lapho-ke ekuyoba i-build up yokuthi siye kothatha izwe nini ngo-2029. Lapho-ke esithi siyobe sesishintsha-ke okuningi, sesithi abantu ababuse izwe labo. Siyabonga kakhulu Mokhelea. Ndlovukazi, siye sabona ukuthi njengoba sila singakaze sifike kahle hle kufana nokho kube khona esikuphathayo, sasisithatha ukuthi nokho sizofike sikubonise Ndlovukazi, sishiye kukhona okukhonyana nayo la ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ngesinye isikhathi kithi hayi ake nibambe leya ke ngizwe yona ephuma le kude. Ngizocela nje udedeke ntomkhulu Akasonele nansi Ndlovukazi ngo ehloniphile ukwazi ukuthi bekhona into ayibona izokukhumbuza ukuthi bakhona abantu balapha ekhaya. Ikhaya ki-South Africa isiyonke yakho le yakho nje uzozibonela emathaneti noma sesihambile wena uzobona ukuthi wenze njani. Sibonga kakhulu nokubona Ndlovukazi. Yebo, ngelinye ilanga sofika sinesikhathi okwamanje sisagijima kakhulu. Ndlovukazi. Good afternoon, comrades. Today, this afternoon, as we are observing the registration weekend, we are here in Mpumalanga accompanying the president of umkhonto wesizwe, Ncamalala. I am here as the convener of the strategic presidential team. Accompanying him, that is the President General,
on his trip to visit amakhosi, ngoba amakhosi umkhonto wesizwe ngawona awabekela phambili, ngoba ngabanikazi bomhlaba ngabo ababephethe ilizwe phambi koba kufika amabhulu abelungu. Ngoku singumkhonto wesizwe sifuna ubuyisela umhlaba ebantwini. Sithe ke masoba inxalenye yabantu baseMpumalanga, kuba abantu baseMpumalanga eli lizwe lilizwe elinothileyo, kodwa abantu balapha indlela abahlupheka ngayo ingummangaliso. Yoloo nto sithi masizowuthetha nabo ngeli xesha lale voter registration weekend ukubakhuthaza uba bavotele umkhonto wesizwe uzobuyisela umhlaba emakhosini, ukuze umkhonto wesizwe uzowubakhulula, uvula amathuba emisebenzi, kube nee-factories where they live and everything else. Bangahambi baye le xa befuna imisebenzi eGoli, kodwa yonke into ikhona elapha eMpumalanga. Enkosi.